Ko tahi rautau ki muri e 5 rau kai tūwao no te hapori o Aotearoa I whakakotahi ai I a rātau anō kia tūwai te ope taua Māori tuatahi o tēnei whenua. Nā rātau hoki I whānau mai ai te rōpū rongo nui rā ara te rōpū rua te kau māwaru, engari e kuare ana te tokomaha o tēnei whenua ki tērā ope Māori tuatahi rā. Nā whai anō te hihiritanga o tētahi mātanga hitori Māori kia tuhi I ngā kōrero mō taua ope. Tō mua I te rua te kau māwaru ko te 5 rau a te ope Māori. I tai atu te 5 rau ki Karipori. I whawhai ai rātau, I reira, he toko maha rātau I hinga I Karipori. Ko te nui ngā I taotu. Engari ki taku te tiro ko rātau the cream of the race. Ko tahi rautau ki mua ka pahu ai te pakanga tuatahi o te ao. Koe nei te rā e whai hiranga ana ki te Māori, te wā I tīmata ai te tōpūtanga o ngā toa ki tā maki makaurau. Ko rātau te rōpū tuatahi I whakapiripiri mai ki roto I Aotearoa, ngā iwi katoa o Aotearoa, ki haere ki tētai pakanga ki rāwāhi. He kōrero kua rua tāua ahorangi suta e ketu ana, mai ngā tuhinga kua takohangia e ngā whānau o Aiwaho I ara. Tino waimari au te kite atu I rā mea, nā te mea ki a rātau he taonga tonu wenei. Koe nei e tahi o ngā whakaahua whakamutunga o ngā mōrehu o te ope Māori, ko te hura kōhatu o tā turi kara te tau whitu te kau maono. He mahara noa I ēnei rā, engari ia he o hāki ka ora mai anō. Me ka āta titiro tātou ki te mahi a te 5 rau I Karipori, ka kita no tātou he orite rātau ki te ruatakau māwaru, he tō rātau ki te whawhai. Hei te 15 o whiringa ārangi ka tū he rā whakamahara mā te ope Māori ki tūranga. Te tīmatanga o ngā kaupapa maumahara kia rātau, a haere ake nei. O Rini Tipini Leach, Te Karere.